Kajenta Hills Development Society haringkat kajeng trilang bat ke District Social Welfare Officer kala pelong ya ke program aji hika yiki kena school bat ikatu ka ningut khun samna ha ka bedai bat kajeng sniu kabami na kajeng di pembuat kum kakian ukenja udroks bat kibi dia. Ya kani la pelong ha RCE Secondary School mi mentru West Jyllei Hills District. Ya kani kajeng lang ha kate kesngi la Pynīap do u ABM ha kajeng don lang u father man bha pakem director JHDS ke headmaster jong ke school berkidong ajung patai Pynīap ki bukul thup yu ba Anthony's Imyong director ke Manbha Foundation bela patai halor ke jing ta jong ke jing di Droks ha kani ke snikum kadak ban pendrung ha ke jing mut jing perkhat jong ki khana school jong ke school la pelong da ke jing ko brodor halor ke jing sni Drok bat la sam ri husnam shekinong job Ngi Child Welfare Committee kani wan hi ke committee ke worai ke wopai ke monu le ite ki khna ke kamram yo ito lai thu don hi niki te ki thau wa chem jing e yong ki tu pun sa khna i pun sen ki bru ju so thu bak lagi ongi pun sa khna i Child Line office ndre ip to ke thau sa khna i to ke office don hi ke wokre wopai de benta ki khna tele de chairman hi ki khna conswet le ki khna conswet ki khna ki wom yo lat ulai school kam kita le mod untuk ke Child Line rabi kamu ong biang ngi kamu ban biang ong mod irap iki uling iki cekete ke skim kamu ong ke ICPS skim kete wan ke skim ha gaju hi committee kete ke Child Welfare Committee kete ke committee wo pai kamon ue kete ke jingirap hi khna kita ki wo conswet ki wa mod hablai school ki yurap chu ki yo pendep ki ke school yang ki wo bok hap kelas nem kerta te awe yitok ki nak conswet kamu ong biang yo man ke yang ke education yang ki you man let the kalian ke thau sa thau dem yang ki tang ke tem munut ular phi kam do ong biang ke chong ke te committee wo rai kamon pai wo to sap nem to sa khna ki thau sa khna le to sap u yo jingirap na kalian ke education ne ke te ke jingirap dong e ki kam ki ni le i pentip ko office yang i ne kalian yang i dong e ke te counseling mo de emi counselor of office yang i ka dong e ko ke jing selok ye ki ni khna ke bun ki session to decision ansin ke chong ke jai komman yang khna le ke kena jan malaki ye kita hapo joy tau ba jan malaki ye kita kena ba di drugs kita ye ba shipara kita salwa lain kita ba di drugs de ninu la pani e lada nimia traila ba ninu la pani e lada nimidon kita kemusian penyarap kemusian ban shidom kedabun kome kaba niha bani keren drugs kalau ba kumki kena school dan kumki kena samla yo don menurut ban terwai pi nya bani keren nomor pa yo don menurut ban terwai pi da ka ba tok ba thak ki dong ba ki ti uni pina ha don kra ba ki kena school bul ki kena take ki bong drugs but video in drugs pina concentrate the video uni pina ban bedmit video uni pina ban expose ta ki kena samla dari kedai sinar kalau macam ada kedai sinar perintah nama kita nak kedai ya kelas sama no ya kelas sama dan kita perlu lebih itu kita perlu saya ino sama saya ino sama kaya keba kesolusi kau best di mana kini mo kata kali kau kita niyo kalau information nak kita perlu